lagi Sayyidina Allah mulafun kalba awai Cina hayrakan nedunga ulun jalidra kamotro hayrakan kenjahi bulan tapi tujuan teringat lahi Sayyidina Allah kadari beklam kamu terbang penuhi undangan Ba'abah Hamdan di Lamno Jaya kadari beklam kamu terbang penuhi undangan Ba'abah Hamdan di Lamno Jaya tanyo mezikir meselawan kejanjungan talake batuhan bener petroni Sayyidina tanyo mezikir meselawan kejanjungan talake batuhan bener petroni Sayyidina Allah salam mulafun kalba awai Jina hayrakan dedenga ulun calitra kamotru kena hayrakan kenjahi buran tapi tujuan tak ingat lahi Sayyidina Allah sigalom panjang haba kamu hayrakan baju kenalan bakamu kena penyata sigalom panjang haba kamu hayrakan baju kenalan bakamu kena penyata karena lagi kena pepatah zaman kalau tak kenal maka tak cinta karena lagi kena pepatah zaman kalau tak kenal maka tak cinta Allah salam mulafun kalba awai jina hayrakan nedunga ulun calitra kamotru kena hayrakan kenjahi bulan tapi tujuan tak ingat lahi Sayyidina Allah Darul Mu'arif nama daya kamu Tuhan cida bine jalan belang bintang lama Darul Mu'arif nama daya kamu Tuhan cida bine jalan belang bintang lama resimpang tujuh oleh karing winu kanan besalah jalan hayrakan redu krung raya resimpang tujuh oleh karing winu kanan nyosalah jalan hayrakan redu krung raya Allah salam mulafun kalba awai jina hayrakan nedunga ulun calitra kamotru kena hayrakan kenjahi bulan tapi tujuan tak ingat lahi Sayyidina Allah dalam ada betrota kunjung serta tak sambung talo syedara dalam
yang ada berterota kunjung serta tak sambung dalam syedara yang kaum Hawa atau para rijalun berdada melun dengan lun bandum insani yang kaum Hawa atau para rijalun berdada melun dengan lun bandum insani Allah mulafun kalibawai jina hayrakan nedunga ulun caritra kamotrukna hayrakan ganda hiburan tapi tujuan kepingan Sayyidina Allah pendiri daya nama Abu Muhammad Nacin hai sahabat yang hai Abu Ahmad perdi pendiri daya nama Abu Muhammad Nacin hai sahabat yang hai Abu Ahmad perdi daya mamplam golek bangun dengan semangat goyang keharap berubah Nabi Isa daya mamplam golek bangun dengan semangat goyang keharap berubah Nabi Isa Allah mulafun kalbawai jinang hayrakan nedunga ulun caritra kamotrukna hayrakan ganda hiburan tapi tujuan kepingan Sayyidina Allah kepimpin langsung yang kefole Abu Muhammad 17 Rajab tikumnya wabah ilahi kepimpin langsung yang kefole Abu Muhammad 17 Rajab tikumnya wabah ilahi lenyana kesambung lemurib yang kesayang tat waqad urifat abi tantawi lenyana kesambung lemurib yang kesayang tat waqad urifat abi tantawi Allah mulafun kalba awai jina hayrakan Allah dengar hati Tauhidkan hiburan tapi tujuan kepingan Sayyidina Allah abi tantawi pun wabah darat 15 tahun menghad kepimpin le Abu Madi abi tantawi pun wabah darat 15 tahun menghad kepimpin le Abu Madi yang kemelinte ba'ana yang kefontat lenyan hai sahabat kepimpin le Abu Haji yang kemelinte ba'ana yang kefontat lenyan hai sahabat kepimpin le Abu Haji Allah mulafun kalba awai jina hayrakan negara ulun cerita kamotrukna hayrakan ganda hiburan tapi tujuan kepingan Sayyidina Allah wakil pimpinan jina Abu Muhammad yang gagah badan ke vario putih wakil pimpinan jina Abu Muhammad yang gagah badan ke vario putih daya orang inang kepimpin le Abu Muhammad lenyo ane Abu Muhammad bin Zamzami daya orang inang kepimpin le Abu Muhammad lenyo ane Abu Muhammad bin Zamzami mulafun kalba awai jina hayrakan nedunga ulun caritra kamotrukna hayrakan ganda hiburan tapi tujuan kepingan Sayyidina Allah setelah perkenalan kamu fakar jilbab akrab tanya-tanya meturi kasih ke anda perkenalan kamu fakar jilbab akrab
putih karena lagi pepatah Arab laula urifat waqad la uhibbuki Allah salmula farmadan kalba awai ila hadakan rela ulang jalida kamu tuh kenal dengan jadi bulan tapi tujuan paling lain sayidina Ujian kerja pihak saja, itu Malaysia pihak saudara. Jadi timbul tanda